kao ljudska rasa smo majstori ograničenja. Zato vrlo često kada hoćemo da kreiramo željenu realnost, da postignemo nešto, da imamo nešto, da budemo, da promenimo nešto, pojavljuje nam se osjećaj nedovoljnosti, osjećaj bezvrednosti. Pojavljuje se strah, pojavljuje se sumnja. Sumnjamo u svoje potencijale, u svoje kapacitete. Poljuljana nije vera u sebi u smislu da nismo istrajni u veri da možemo, da imamo, da zaslužujemo, da vredimo, da možda treba da promenimo, da nadodamo, da nadgradimo, da umanjimo ili uvećamo neka naša svojstva, da otklonimo ili da nadodamo neke aspekte sebe. Ali ono što treba da učinimo je da se usidrimo u svoj centar i da prepoznamo i da se podsjetimo koja je naša prava suština. Da dozvolimo da čujemo svoj unutrašnji glas i da obezbedimo sebi vodstvo svog unutrašnjeg glasa.